Ćao drugari, evo nas u epizodi Zdrav ručak sa Bibinima. Mi ćemo vam pokazati kako napraviti zdrav ručak. Evo, potrebno vam je jedno pokovano pileće meso, jedan so, kečap, grašak i krompirići. Evo, isečete pokovano pileće meso ovako i poređate u sredinu tanjira. Evo, ovako. Tako. Zatim, uzmete krompiriće. Evo, tu sam krompiriće. Poređate ove veličine. Poređate ih ovuda. Evo, sad ćemo mi da poređamo. Malo će potrajati, ali nema veze. Što traje ne škodi. Pogledaj kako ja mi poređam. Jel si ih lepo poređala ko šas. Tako. Tako, gotovo. Zato na to dodate malo soli. Pa na te krompiriće stavite kečapa. Gdje god želite vi. Mi ćemo ovako u krug. Tako. Ovdje gdje vam je između ovo, tu dodate malo graška. Evo vidite. Da, i posebno. Sad ne. Evo Saška. Evo ti. I ovo. Hvala. Aha. Evo kako vam to ispadne. Ovako. Kao cvet neki, kad se malo više pogleda. Saška, po viljuške. Ajde. Ali pre nego što krenete da jedete, popijte malo akvavime. Stižu Viljuške. Evo, da popijemo malo akvavime. Čekaj mene. I uzmete da jedete.